Honorable, you're welcome. Kandi tuinao Senior Presidential Advisor Aboli Mkaikuru Aboli Christine. Tuinao RDC waitu wa Antoroko Kanyeye Monica Karungi. Tuinao LOC5 wa Antoroko District Kasoro Williams aina Mabarage Gandhi aho. Kandi waitu President tuina chapaso LOC1 wecharo kinu Mnyoro Muhumuza. Tuina raba chapaso LOC1 wengi. Tuina members kuruga PDM Secretariat nka Irene. Kandi waitu President tugonza kumanyira Fourth Estate tuina hanu bengi abayizire abamakuru bayizire okurora omulimo gw'amani nyonkweta ka disciple obeiroli muihanga muno emyaka egiyona no igesaho entasya ya maka habweki na nyineka omugisa gukoto gokutangira President no mkyara nabataka baka bayizire hano Vice President tugondeze abantu benga program abani ningero rabasanga industrial hub nuturabalize ensonga zaitu zona nyingi habwe kutasiso obwire ni manya ntuija kutangira Vice President farm omulimi ono aija agambire President biki byabaire nakora kurora ya chwamu kutunga omugisa gwa President kwija kumura Vice President Ntoroko nekwenda kandi tukyakuli enyuma kandi tukyakusageka habokwa no kyatwara Uganda maiso mutyo muno mukama bampero omugisa katusabe omukuru wonu waije agire byagambire President ebike the ninja kusaba mukama wange Minister Walhanu okuraliza President kugire cyatubalizeo kiki mutyo muno President mukama kumpero omugisa Enaremoye Amina. Nimbanza kusima kutangira abantu inywena baiza mukikaro kene kya Kisungu Kibuku West Ntoroko District. Nimbasima mwebale muno kwiza kandi mukama bampero mugisa. Nyongera kusima His Excellency of Uganda uyasobora kutubungira umwanya guno kandi yaize yatusanga tulubomezi kandi ninsima rhanga uyamwebembera kuruga hambira rugirire mu State House no koko mwanya guno gwa Kisungu yatusanga muno tulubomezi. Nyowe nkakisembo nkatunga sente za PDM emtwaro 98. Emtwaro 98 nkaguramu embuzina zazara umurundi gwo kubanza obwana bubiri umurundi gwa kabiri zengiza zari embuzi 3 zazara obwana bubiri embuzi yemu yazara kana kama umurundi ogundi gwa kasatu omuzigaizo gwa bandize kuzarwa kazara kana kama zatunga toto yemtwaro 20 namba ya 20 yembuzi embuzi 20 embuzi 20 nkaiha embuzi yemu nagikozesa ali omwana akabandu alirire na kozesa hairwaru ya nyamba bokuba nkaba nyino bulemezi obu embuzi ende ya kabiri nkagisasura omwana school fees habokuba nkaba nteina hambire nkwi abatoro bagamba ngo hambire olema no ogoborura nanyo hambire nali nyine nuna kwasire kora na yedzune kizibu cyo kusasura omwana school fees. Hawo nisima government hapo program ya NRM ya training keita abantu mostly keita abantu abanako abateina cyo kwekora nkanyowe kisembo nkabandi muntu munako kubanza kandi nkabantei senyowe akafa tinyine wena rukunkwata mkono naizo mkikaro cha Kisungu nko muntu ninsero mulemo natunga boss wange kato yandinda kurungi kandi yanyemerera nko mzaire natungire sente za PDM na nyonka sima rahanga muno nyongera kusima President awentegeka ya PDM otuyambire kandi otuhire haramuno nanyo hati nimpura nyegonza nindise mbuzi zange nko omuntu rubeira ali mukozi na koro omuntu hati sazino ninyekore ni disize mbuzi zange nko omuntu ruhange kitini seki mukarukire nyongera kusima ruhanga sente zilino bunazitungire nkalengaho kuzitekaho umutima
atali nk'abandi abayusi mbazitunga mbatandika kunywa amaro mbaziteeka mu bintu ebitahikire baitu nyowe nkafokasinga habw'enkurakurana habw'okuba ninyamanya obuceke bwange obunyine tinyine ondo rukunkwatira mukono. White President obu natungire sente ezo biki ebintungire mu sente ezi. Sente ezi ntungire mu kago obwire obunkuba ningenda nintunde embuzi zange ntungire mu kago tugihire buno buju mu kago hano nseri kunga abantu mbaija mbagure embuzi obwire bukubagainingo mu kago tugitungire kimukurungi mono obona bubire buhereza bwe wa NRM Sembo embuzi zao nozirisota nizigenda heru nizirya au noziretere ebyokurya obwire bw'omusana n'obu ninziretere ebyokulya obwire bw'enzura nkabasa noziretere ebisaka ninziretere ebisusu by'ebitooke kuruga mu tawuni ebihaturo ebindi ebikora nimbitema kuruga rusozi nimbireeta omu mwanya guno nukwo embuzi nsobora omunjura akanyansi nkaba kaimukiremu akumgudo ogwo kale ikara hansi mwaba mpuriri. Minister, don't waste time. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, kongeiraka habatahe bange ntwenda kutangira tumanya tuine bwire nobo kusima haba program ya PDM obwakaiso omukuru ya Bumoha, an orphan who has now transformed wawena tugambire mbwire bombaiso obundi obulgaruka ojja kusanga hati nuwe na kwesa abakozi bandi kukirawo nkoko akozere. So Your Excellency, envision ntumanya yawe kayembezi ntujja kongera kusupportinga korang program yawe ya hikira abantu abayimpingisa mu nkurakurana kandi sima tongere tuterere His Excellency the President tumusime na habwa akaire kandi korang yeja yaba mukeno ebyange nibiye Your Excellency nyenda kutwara omugisa guno kiro cyawe kino kwijja okagambira abantu bawe webaleyo. Thank you Excellency. Kale ba ministers abarahanu abakurasi abembaza abantu bona omukuru omuguda Kisembo n'omukyala we hati numurora okutahurira okusomesa kwa NRM niyo kizibu kya Uganda twikale ntubasomesa ebyokukora ni bingi kandi Uganda inyango kukoreramu twale kigambo embuzi kitu cyangu muno embuzi nezara abana babiri zimwe zara basatu emyagazi nzaro myezi mukaga embuzi ne bayaze tukoko yotinga lisa gambuzi tinguzimanya konka zireba ninzimanya umbyaro nzireba hariho empunu yone nezare abana 10 nabana kasese nashanga yo bira na lisenko arokinga utukinga ukasharura nkomushije wakaramoje nkashanga nahinga tuntu batweta ngo nicoroko akati ni takayapangisita kariyo ndijo yahinga tutwa choroko kuyacharura yagure empunu akashata empunu 35 mbweno abantu kuba aboro okuba banaku omunsi ine bibyone bikusobora okukorwa n'ensobe y'amani kandi nikirigo mbebembezi abembezi tuba politiko bonka abapolitiko babo bari aho konga n'abandi abedini nkogo orukuburengiri abacultural abona bakamwe nabo bakabera bari nkabazeire bakubere bari nkabazeire
aboko ogono bamweta pastor munaturisa atura tawiri iyo pastor twabure cyo gukora ekituraria give the hati itu in your pastors aba fathers aba yaba no kugaya yaba nenki okugaya mu rutoro bakwetabata yes NRM ekarwana yatandika n'abasirikare nembonda 27 yasingura ya government ya mtwaro mukaga ekitugamba tubantu kimanya so mbona hati tukatandikira aba bana ba Kisembo bakubere batandikire kara tukatandika nyonka tandiko witukuri nkore nkatandika 66 abahomo boko nabasomesa na abaho umkubunga nomadism hanyuma amini ya tsisera nagenda tugenda kurwana kutwagarukire natandika by 1995 nkawa na mperizo okubahindura okubeha mu traditional okubata mu dairy farming okuri sente za mata aho kuna maze gukora kuri Nyabusozi nuko government kangene mu Uganda yona aho kankanyine cyo kubatebeza kuno yona nkayijeyo nabagambera okurembeka kandi mujuka kandi mbagambera okurembeka hona mu Uganda kahikaho ahanyuma mu manifesto ya cyenda mukaga NRM twatamu acres ina eka mu yomwani eka ya bijuma eka ya binyasi byente eka ya byokurya okulisa enkoko inyo batono myete zigati in the backyard zigati okulisa empunu okulisa enchu nkano nimsobora okulisa enchu agameze agarkubatwara gatwara batukubona agameze ngabatwara aboko gasigara ngaguma higuru yitaka kakuba tusime bidiba agameze gona gakubere gari would be trapped in the valley dams for cows but also for fish farming na wasijabeta abamba na bandi bona abakonjo bakusobere ku enchu okugenda ku Rwanda okuhiga zo munyanja ngenda kuhiga zo munyanja imusobora kulise enchu zanyu so ebintu musanje bitotere manifesto yecyenda na mukaga kantu atekaho sente entandikwa cyenda na musanje twagitaha gomborora tumwagifo twareta NADS ejo nayo tumwagifo operation wealth creation hati nuko kureta kino cya PDM abuko abiri byona aba government nibagabira tukatu esente ebintu tubaha aba government kubigabira abantu hatu bagambire esente nzizo mwekoreho yinywe burumuruka so mbona hati murebe ngo abantu abo nyoko mani nkorera abantu nyumba ni nkorera hanga abo kuba rango kumpa mukiso kwebembera abantu nkabahabya I mislead them or don't help them muleke kutekereza ngo nibigarukira hano kugenda warahanga na kutera ikijya genda mugehena
awuko nkakomukisa gukuyamba abantu Yesu akabigamba mu Bible nanyo Bible ni nyimanya nkananko umusigazi no mweto hogo ibarari oha muhumuza bahemuka ndio ndikumanya ndio yangu Bible nanyo ni nyimanya nkabahemuka Oka Yesu akagamba ati kuna bere nyini roho tumarampere cyo kunywa. You remember that? When I was thirsty, you never gave me a drink. Then they asked, said, but when was that? He said, when you denied the one who was thirsty. Kuwayangira kuyamba omunaku ninyowe okangira nyowe Yesu. Tumukorora mwine kizibu inyo abagonzo obwebembezi kweteka mbinte mutakumanya mutakufaho hanga ariyo. So this time please follow up because we are now starting inema kasatunena kuri rubirizi nkasanga uyu mukazi akaba ashize myaka nkaga nena akagamba ngo tinkatungaga kintu mbomezi bwange 64 years hati nubo atungire empunu for the first time. So how can you have a country like that? Hanyuma umugambo muri turubebe mbezi turuba pastor turuba reverend turuba ba honorable harona ba excellence nabo bari yaho mwina abanako bo muri ngogo ranga takusemerero kandi mwikarane mugenda mu mahanga nicyo nabe nifa nabami abayira abajungu bakaba batwara buraya barora ibya buraya bagaruka hano bacyurere tubabazaho ati nyomba kaguza habiki mutakopa bimwaruzire kuri mukabireta hano. So tomorrow we shall talk more. Now hati kisemo njya kwa milioni 10 ogambere ngori ahitaka liyo mgoda atunosobora gendo nogora hika yitaka ko nezinga milioni 5 agora hiki 2 mugurira hiki 2 mu kisemo sentezi Wale muno Mr. President. Kandi bangambira ngo haraba PDM abana nabo abizire hano nabo batande telekisirane wenje mwisho mbaha account. Wale muno. No sobora kunde telemikisa mibi. Sima wale muno. Mwemero mulaini. Okay. Atavo mbampere milionemu ikumi bonka abana abantu bijya kutunga uko mwisho aba nimba nkakabonero kwonka bangambe ngo harona LC1 nawe nawe so kundetele biserana kungwanta ntamukozireho LC1 nijya mfaka nkwe uyugurire ka pikipiki bamho milioni mkaga gure pikipiki. Okay, kangende kurora bamba katunga kasana na Isembo na nekaye hamwe n'aba PDM na LC1
think Yes, mwebale mnonga owabayikomira hatayari West TV kandi omukurembeze nukwe mwareba arukugezaho kureba ngo ya supportinga PDM kandi ba beneficiaries yabasa kubana buri omwe namuhereza million mwemwe kandi Kisembo Steven Omuntati yakubuza nkonkiwe ine waka mwereke wako tati yes ninje nanjino mungaro ejo tindijo ni waka alcohol